Še enkrat najlepša hvala. Naslednje predavanje na temo socialističnega realizma bo imel Donovan Pavlinec, umetnostni zgodovina, diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani s diplomsko nalogo socialistični realizem na Slovenskem, tako da je pravi človek za to temo. Poleg raziskovanja povojne umetnosti se je ukvarjal še s partizanskim likovnim ustvarjanjem in bil soavtor razstave Partizanski tisk v MGRC-ju leta 2004. Danes nam bo Donovan Pavlinec predstavil slovenske inženirje človeških duš, torej umetnike, ki so umetnost postavili v službo vzgojne propagande, med drugim Slavka Pengova s svojimi monumentalnimi murali. Prosim. Lepo zdrav sem skupaj, najprej se vam opravičujem zaradi svojega obutnega glasu, ampak sem v takem skrajni fazi preklada. Ampak na to žal nimam vpliva. Torej, moja osrednja ugotovitev teza, če hočete, glede obdobja socialističnega realizma, in mimogrede raje kot o slogu, govorim vrščo o obdobju socialističnega realizma, je bila, da je umetnost te dobe vse kaj drugega kot to, kar večina ljudi pričakuje, da bo v tem času nastajalo, oziroma da je tisti najzanimivejši, najkvalitetnejši segment tega ustvarjanja precej oddaljen od sovjetskega modela, sovjetskih vzorov, ki so bili s partijskim prevzemom oblasti v Sloveniji oziroma Jugoslaviji v to deželo prenešenje. Doktrina socialističnega realizma, kot je bila zapisana v Sovjetski zvezi, razglašena 1934. leta, pravi, in citiram, socialistični realizem, poglavitna metoda sovjetske umetniške literature in literarne kritike, terja od umetnika resnično, zgodovinsko, konkretno upodabljanje stvarnosti v njenem revolucionarnem razvoju. Resničnost in zgodovinsko konkretnost umetniške upodobitve stvarnosti morata biti povezani z idejnim preoblikovanjem in vzgojo delavcev v duhu socializma. To je sicer en del definicije. Ampak v tem zadnjem stavku kaže ta definicija ena od bistvenih značilnosti socialističnega realizma, namreč na njegovo v resnici nemimetičnost v smislu posnemanja umetnikove realnosti. Umetnik mora torej svet prikazovati ne takšen, kakršen je, marveč takšnega, kakršen bi moral biti, če namreč hoče prispevati k vzgoji ljudstva. Prikazovati mora torej novo, heroično, skonstruirano realnost, ki je paralelna z dejansko stvarnostjo, prikazovati mora sanjski svet, kakršnega želi ustvariti partija. Zato je bil socialistični realizem nemimetična, v nek način kvazimimetična umetnost, katere inspiracija je bila zagledanost v neko veliko bodočnost, ki šele prihaja. Ali povedano drugače, umetnost je bila postavljena v predstavne okvire partije, njena naloga je bila zatiskati ljudem oči pred realnostjo, pravzaprav zavajati in lagati. Totalitarna oblast želi umetnost izkoristiti za vzgojno propagando ali, kot beremo v definiciji, lepše povedano, za idejno preoblikovanje in vzgojo delavcev v duhu socializma. Umetnost je torej podrejena višjemu poslanstvu in partiji pomaga graditi socializem. Umetnost je torej sredstvo spoznavanja resničnosti, tista, ki uči in vzgaja v novem duhu, ljudstvo motivira in vodi proti končnemu cilju, komunizmu. In zaradi vsega tega so umetnike imenovali pogosto inženirje človeških duš. To, kar se mi pa zdi v tej definiciji zelo pomembno pa je, da je tisto, kar socialistični realizem definira, ne glede na to, ali gre za literaturo, likovno umetnost, ne forma, torej ni forma, ki je bistvena, ni realizem bistvena je vsebina, ideja, ki jo neko likovno delo ali umetniško delo nosi. Vsebina je tista, ki uvršča neko umetnino, neko sliko med socialistične izdelke. Formalne karakteristike so pravzaprav primarno nepomembne. In kje so tu slovenski inženirji duš, če jih imamo? Torej, pri nas
so leta 1945 novi oblastniki vsekako želeli po sovjetskem modelu umetnost uporabiti. Umetniki ne bi torej prevzeli naloge propagande, navduševanja, spodbujanja, motiviranja pri obnovi domovine, izgradnji lepšega, boljšega sveta socialistične prihodnosti. Motivno bi morali segati, kot je bilo že v predhodnem referatu tudi razloženo, vse od partizanske epopeje pa do sodobne povojne obnove, delovnih akcij z ekstatičnimi podobami, delovnega zanosa, udarništva, graditve cest, železnic, tovarn, končni fazi z delom v njih in tudi z delom na podeželju, seveda z obveznimi novimi pridobitvami, torej traktor z rdečo zastavo na vrhu, recimo primerni simbol. Ampak bolj bistveno kot vsebina, ali pa vzporedno z vsebino, je zelo pomembno, kakšni so obrazi teh, ki na slikah nastopajo. To, kar bi z obrazov delavcev morali čutiti, je entuzijazem, je euforija, je brezmejni optimizem, ki jih povezuje v neskončne kolone graditeljev prihodnosti in jih povezuje s podobami parad, s prevodov, kjer korakajo graditelji te svetle bodočnosti. Na drugi strani je seveda pričakovano, vzporedno s to vsebino, da ostaja ta umetnost zvesta realističnemu idiomu, ker le tako je namreč dovolj receptivno, dovolj široka, da nagovori ljudi, da jih spodbuja. Ampak bistvene preko se po mojem mnenju vsebina. Vse to, kar sem zdaj povedal, se pričakuje. Ampak vse to, kar se pričakuje, ni umetnikom dejansko nihče povedal. Torej, ni šlo nikdar za kakšen uradni dekret Ministrstva za prosveto, ukaz partija, karkoli, ki bi jasno bilo sporočeno, kako ne umetniki ustvarjajo. Komunistična oblast pred svoje umetnike zahtev ni postavila direktno javno, slog kot urad ni bil nikoli definiran. Umetniki so morali idejo, kako slikati, kako ustvarjati, razbirati indirektno preko govorov politikov, med vrsticami je bilo potrebno razbrati, kaj pravzaprav hoče, kako je treba slikati. Smernice so dalje postavljali kritiki z ostrimi diskusijami po časopisih, vse nekateri. Nadaljni vir usmerjena so bile javne diskusije po razstavah ali sestanki na samih razstavah, kjer se je hvalilo ali kritiziralo. Daleč najbolj običajna oblika vplivanja na umetnike pa so bila umetnostna društva kot družbeno-politične organizacije. Ampak ta pravzaprav nedefiniranost načel socialističnega realizma je pri večini umetnikov omogočila, da so se dejansko zgolj nekoliko tematsko prilagodili. Slogovno, po mojem, velikega odstopa pravzaprav ni bilo. Namreč pri nas je socialistični realizem se pri večini ustvarjalcev pomembnih v tej dobi črpal iz predhodnega, predvojnega, barvnega realizma. Treba je bilo zgolj nekoliko prilagoditi ta slog in figuraliko prilagoditi dobi socialističnega realizma. Torej, slovenski socialistični realizem se večji del nasloni na tradicionalni realizem, formalno pa ne prinaša velikih sprememb, ker socialistični realizem pri nas, glede na to, da je pač omejen v tem svojem trajanju, je prinesel ali pa dopuščal pravzaprav precej različne realizme, kot bomo videli. Pregled del, ki torej nastajajo v tem času, del, ki so najbolj pogosto reproducirane in razlagane kot velika dela socialističnega realizma, namreč pogosto pravzaprav odstopajo od nekih norm, ki bi jih pričakovali. Res pa je, da gledamo zgolj večji danes zgolj en segment tega ustvarjanja, precejšnji del tedaj nastajajoče umetnosti ima namreč bolj netrajnostni značaj, s tem na kakšna orjaška plakatna dela, ki so dopolnjevala parade, slovesnosti. Ta del produkcije je jasno danes izgubljen. Tisto, kar je pa ohranjeno, pa zelo pogosto kaže odmik od pričakovanih poudarkov in zahtev tedanje dogmatične estetike. Če pokažemo nekaj primerov, da bo jasno, o čem govorim, zelo dobro lahko karakteristiko slikarstva tega obdobja, ki so ga označevali za socialistični realizem, prikažemo ob delih enega osrednjih osebnosti slovenske povojne umetnosti Franceta Miheliča. Mihelič je bil za oblast zelo sprejemljiv umetnik. To priča na več nivojih. Predvojno, socialno-kritično usmerjen umetnik, medvojno, partizan,
Po vojni, zaradi prave usmerjenosti in kvalitete, nedvomno nagrajen, postal redni profesor na akademiji. Mihelič spada med tiste umetnike, ki mu oblast zaupa do te mere, da sme Mihelič odpotovati po pokvarjen zahodni svet, sme odpotovati v Pariz leta 1949. Skratka, po teh podatkih bi pričakovali, da je Mihelič svojim ustvarjanjem idealno odgovarjal zahtevam dirigirane umetnosti. Ampak pogled na kakšen od njegovih del, kot je talo partizansko taborišče, kaže, da temu ni tako. Načelno slika sicer ustreza, prikazuje torej NOB, motivi ko NOB-ja, vendar, ko stvar pogledamo pobliže, vidimo, da sicer formalno pripada realizmu, ampak vendarle z tonom, z duhom na tej sliki ne bi mogli biti povsem zadovoljni. Namreč Mihelič ne prikazuje pogumne borbe partizanov, dobro, večerje, obogni so, borbe jasno ni, ampak ko jih gledate tudi v njihovih obrazih, ne vidite nekega zanosa pred novim jutrom, pred novo borbo, ki mogoče obeta končni uspeh, ampak to, kar vidite, so žalostni, zamišljeni obrazi, izmučenih borcev. To je človeška razlaga, ali pa rekel, nek drugačen, intimističen, kontemplativen pogled na partizanski boj na mesto epopeje. Otožno delo, pravzaprav, ki po mojem mnenju zelo lepo ustreza poeziji Ivana Minatija. Druga slika, borba. Slika, za katero je Mihelič prejel Prešernovo nagrado leta 1949, je prav tako problematična. Imamo partizana, kot vidite, upodobil je celo enega od topusov, da tako rečem, umetnosti socialističnega realizma, kolono, procesijo, ki se nekam pomika proti svetli bodočnosti, je običajna razlaga, mimo kolone in podobno, korakanje je sicer eden od velikih motivov drugih umetnosti totalitarnih režimov, ampak običajno je kolona nosilec optimizma in brezpogojne vere. Tu dobi kolona ravno drugačen značaj. Tu ni čuti svetle, pravične prihodnosti, proti kateri bi partizani ponosno, vzravnano korakali, marveč so sklonjeni pod bremenom, ki ga prenašajo ali na ramenih ali v mislih. Utrujeni se pomikajo skozi požgano vas, ki se zdi, da odseva njihovo skrušenost. Pomikajo se, kot da gre za pogrebni sprevod. To vsekakor ni tisto, kar bi pričakovali. Kaj bi torej pričakovali zmagujočo partizansko vojsko? Pokažem en lokalni primer mariborskega umetnika Cinavarja partizanska konjenika. Tukaj imate dva partizana, ki sta ponosno vzravnana na svojih konjih, ima se zaverovana, nadzorujeta ozemlje. To je povsem drugače kot pri Miheliču, čigar sliko so mimo gre tudi sodobni kritiki napadani. To ni prava podoba borbe. Tu ni več nobene zamišljenosti, nobene otožnosti. To nista več moža ali sinova, ki bi mislila na družino, na nevarnost, na smrt, kakor podobnega. To sta pripadnika zmagojoče partizanske vojske. Torej, vsebinsko je delo povsem ustrezno, pa tudi likovno, s heroiziranjem obeh likov, z formalnim smislu, z jasno risbo, z idealiziranim realizmom, to ustreza paradigmi socialističnega realizma. Ampak to, kaj je zanimivo, Cinavor ni bil umetnik, ki bi pobiral nagrade in žel slavo. Oblast je pričakovala take umetniki, ki bodo angažirani, ki bodo prevzeli vlogo inženirja človeških duš, ampak namesto, da bi recimo Cinavarja s takimi deli nagradila, je pustila, da se je iz razstavnega življenja umaknil, ni naredil velike karijere. Namesto tega pa s častmi oblast zasipa umetnike, ki so si v svojih delih dovolili podvomiti ali pa se celo poigravati s poudarki v umetnosti, ki jih je oblast od njih pričakovala. Primer zelo slavno umetnika in velikih osebnosti povojne umetnosti Gabriel Stubica. To je umetnik, ki je gotovo izjemno pomemben in očitno se njegovih kvalitet tudi povojna oblast zavedala, saj ga je zasipavala s častmi, nagradami, priznanji. Med drugim ena od takih priznanj bila, da je smel s drugimi jugoslovanskimi umetniki, od Slovence je sodeloval Svetlešo Jakac, portretirati Tita. In nastal je ena od teh alfa ikon, o katerih smo prej slišali. Ampak Stupica
Torej, tu se pozdravlja vprašanje, zakaj Stupica? V njegovem opusu ni najti skoraj nobene slike, z izjemo teh portretov, ki bi jih lahko uvrstili brez velikih pomislekov med podobe nove socialistične plakatne umetnosti, kako bi to imenovali. Ena taka vendar da je. Ki pa, po mojem mnenju, pa ne samo po mojem, ker večina raziskovalcev sliko na tak način interpretira, to kvečemu negira. To je slika pred povorkom ali pred sprevodom reprodukcije, seveda ni najboljša, ampak v bistvu boste dojeli oziroma ga vidite. Slika je namreč nekakšen kompromis, ampak za sliko je hkrati dobil Prešernovo nagrado. Kompromis z zahtevami umetnosti pa v tem smislu, da je oblast od njega pričakovala vse kaj drugega, kot pa to, kar je nastalo. Lotil se sicer pravilnega motiva parade, motiva, ki zaznamuje povojni kolektivizem, torej podobo množice, ki svojim korakanjem z vihranimi zastavami pooseblja pot naroda na to ponovno svetlobodočnost. Iz osnovnega motiva torej može nastati podoba vznesenosti, euforičnosti, zgodba o ljudeh, ki vsi mislijo eno, ki kot eno korakajo naprej. Namesto tega pa je Stupica s temi svojimi lampiončki, s svojo obravnavo svetlobe in je nazadnje že s preoskim motivom, tako da ne vidimo množice, pokvaril nemogočil tak učinek. Zanima ga očitno ne množica, zanima ga posameznik v množici. Slehernik, če hočete. In to je ponazoril s to svetlobo, ki vedno obsije zgolj par figur. Kako bi Stupica moral slikati, je povedal Dore Klemenčič Majn, že poprej. Tudi tu je ozek izrez, tudi tu je parada, tudi tu so luči, ampak tu vidimo povsem drugačno podobo. Klemenčič je svetlobo bakel in lampionov, ki je pri Stupici razdvajala ljudi, uporabil kot povezovalni element. V tej svetlobi, ki ustvarjajo na stotine bakel, korakajo delavci z rdečimi zastavami, zastavami revolucije in prihodnosti. Nekateri še v partizanskih uniformah, vsi pa sledijo mlademu človeku v spredju, ki je Klemenčič izpostavil kot voditelja, kot partica, kot človeka, ki pooseblja napredek, ki zdvigne na roko, stopa v ospredju. V teh ljudeh ni dvoma, ni pesimizma, ni strahov, ni dilem, ni vprašanj, ampak je prepričanje v njihov prav, oziroma je prepričanje v pravo smer, v katero korakajo. Ampak Dore Klemenčič Majn na vkljub ustreznemu slikanju, na vkljub družbenemu angažmaju, kritikam in tako naprej, gre za relativno izpostavljeno medijsko osebnost, bi danes rekli, ostaja na robu sveta umetnosti brez vidnih nagrad ali česa podobnega. Oblast bi lahko rekli, tu kaže eno izrazito dvojnost. Na eni strani govori, sicer rečeno, med vrsticami, o tej novi napredni umetnosti, socialističnem realizmu, napada zahodni pokvarjeni modernizem, subjektivnostjo, intimizmom in hkrati pa podpira prav umetnike, ki svojim razvojem grejo v to smer in ne umetnike, ki dejansko sledijo takšnemu razvoju. To bi sicer lahko pojasnili na en način, oziroma s besedami Jerneja Vilfana. Kakor hitro so voditelji prišli iz gozdov, so se naselili v lepe vile, drugi dan so začeli iskati lepo staro pohištvo, preproge in slike. To mislim, da nekaj pojasni po svoje ta odnos. Oblastniki so tudi v privatnih zbirkah raje kot boreči se partizane imeli staro preverjeno kvaliteto, kar pa pomeni v ideološkem smislu buržoazno umetnost. Vse te, recimo, napake, narekovajo seveda, našega socialističnega realizma, se še lepše pokažejo v motivih mladinskih delovnih brigad. To smo videli že pri prejšnjem referatu, tako da bo primerjava zanimiva. Namreč, ta motivika delovnih brigad je zagotovo bila kot politični, ne samo gospodarski program s ciljem indoktrinacije, ko smo tudi že prej slišali, proga je postala kovačnica novih ljudi, po vsej Jugoslaviji je precej značilen, karakterističen način preuzgoje mladine in oblasti v skladu s prepričanjem, da morajo te spremembe, ta gradnja oblikovati tudi drugačnega sodobnega umetnika, da se mora ta vraščati v novo življenje in družbo, umetnike pošiljala, tako umetnike besedne kot likovne umetnosti, pošiljala med delovno ljudstvo po sovjetskem vzoru, so rekli. No in tako se znajdejo na mladinskih delovnih brigadah zelo različni umetniki, ki naj bi tu spoznali
veličastne globine socialnega prevrata, ki se je izvršil pred našimi očmi. In te mladinske delovne brigade s svojo motiviko so bile, lahko rečemo skoraj da idealni motiv za socialistični realizem. Tema zajema namreč vzgojno komponento, prikazuje mladino, mlade, ki se nesebično, požrtvovalno, s pesmijo na ustih, zanosom borijo z kupi kamenja in ustvarjajo železniško progo, ki pomeni prihodnost, ki pomeni razvoj. Usporedno s tem pa še pomagajo ljudem, ki tam živijo, jih opismenjujejo in tako naprej. Ampak to, kar bi pričakovali in kar smo recimo videli v srpskem primeru tega, je pri nas bore malo. Večina ustvarjalcev, ki karkoli naredi, je pravzaprav mladih, ki so sami udeleženci na teh brigadah, ampak od odraslih, starejših umetnikov, še predvojnega obdobja, se s tem ne več ukvarjal Tone Kralj. Nažalost, imam tu samo črno-belo reprodukcijo, ampak idejo spet vidite, zakaj gre. To je ena od njegovih podob. Usporedno s tem nastajajo zelo podobne, v idejnem smislu podobne z istimi napakami, podobne megagradne, kot je gradnje Litostroje, Nove Gorice in podobne, pa če gremo nazaj sem mladinskim delovnim brigadam. To, kar mu kritika očita in kar je tu seveda očitno, je povsem neustrezna ptičja perspektiva, ki je značilna sicer za pravzaprav večino njegovih sorodnih del po drugi svetovni vojni in ta perspektiva onemogoča prikaz vzdušja pri delu. Ob pogledu na to sliko ne čutimo tistega neizmernega optimizma, ki je preveval te mladince pri gradnji. Ne čutimo zanosa delovnih brigad. Kvečemo drugače, kar nam tudi kritika očitala skoraj, da ne čisto besedno, ampak vendar, da se tem je pravzaprav nevarno približal podobam prisilnega dela v zaporih, taboriščih. In če pogledamo na to, dejansko ne vidimo tega zanosa, kot rečeno. In tu smo v nevarnih vodah. To bi lahko razumeli obratno, ne kot slavospev več svetli bodočnosti, ampak kot kritika te bodočnosti, ki nastaja, ko uporablja zelo sorodne metode po še drugem režimu. Spet lokalno delo kot kontrast temu, Branko Cinauer delo na pesnici. Tu pa čutimo vse, kar je potrebno čutiti. Tu pa čutimo zanos. Čeprav ne vidimo obrazov, ampak za drugačno perspektivo, z monumentalizacijo likov, z umetnikov postavitvijo pod nasip, tako da gledamo vse skupaj na vzgor, je like monumentaliziral in če dodatno dodal tudi nekaj pomembnih novih elementov, meni se zelo važen element gospodične, ki tam poliva tisti voz med drugim. V novi socialistični družbi, ki jo gradimo, sta oba spola enaka. In oba spola se enako trudita za izgradnjo tega novega sveta. To je recimo delo, ki je bistveno bolj sprejemljivo ali pa bistveno bližje temu, kar bi takšna dela morala imeti, torej to heroizacijo. Tu se čuti polet mladinskih delovnih brigad, nesebičnost, tu se čuti, citiram, zavestno darovanje svoje sile, svojega znoja, vseh svojih umskih moči, družbi, domovini, Titu, vseeno komu od njih, ker so vsi isto. Dokler se pred njimi ne proži en sam dolg, trden, neporošljiv nasip, ki so ga tisoči in tisoči mladih prepojili svojim znojem in vanj položili vso svojo ljubezen. To je prava zgodba. To je delo, ki ustreza zahtevam socialističnega realizma. Tako, kot smo recimo prej videli pri Božji Ljubici. Slovenski, oziroma socialistični realizem na slovenskem tako nastopa večji del, ne pa povsod, v drugačni, manj skrajni odliki, kot bi ga srečali recimo v Sovjetski zvezi ali drugih državah za železno zaveso. Zaradi tega za številne umetnike po drugi svetovni vojni ne moremo enostavno trditi, da so pač pripadali socialističnemu realizmu ali pa vse ne moremo njihovih celotnih opusov v tak sklop umestiti. Reakcije umetnikov na to zahtevano normo pa so bile zelo različne. Malo da ne vsi so se, skoraj da brez izjem, vse z določenimi deli ali pa vse za določen čas in do neke mere prilagodili pričakovanjem oblasti. Tu bi se spet strinjal z mojo predgovornico, z enim njenim tekstom, da lahko govorimo o nekaj dveh tokovih socialističnega realizma. Na eni strani je manjše število umetnikov, ki se trdno drži ideoloških smernic, ki se zdi, da vanje tudi verjamejo. Malo da ne vsi drugi, ali pa velika večina pa kaže znatno manjšo vero v to svetlo bodočnost in v smiselnost takšnega ravnanja, ampak tudi ti doprinesejo svoj delež v obdobju socialističnega realizma.
Vendar značilno odstopajo od norme, kot smo videli. Za našo umetnost je tako pogosto značilno, da namesto poudarjene kolektivnosti srečamo osebna, intimna občutja, patos in akcijo pa nadomesti utrujenost, tesnova, refleksija ali celo prepovedani dvom. In takšna dela jasno odstopajo od angažiranega črno-belega slikanja v marsičem. Videli smo primere povojnih motivov, primere povojnih gradbišč, mladinskih delovnih brigad in tu manjka tisti ekstatični optimizem. Zelo pogosto se umetniki tudi motivi tega tipa umikajo za ne dovolj kolektivističnimi poudarki in kažejo, da ustvarjajo predvsem bolj neodvisno umetnost, kot se mogoče bi na prvi pogled zdelo. Namreč, če slikajo recimo motivi, ko NOB je zelo pogosto, je ne moremo razlagati nujno kot prilagoditev sodobnim političnim zahtevam. Zakaj bi? Predvsej teh umetnikov je bilo udeleženih v NOB-ju, torej slikajo svoje izkušnje, slikajo travmo, ki so jo tam doživeli, ni nujno razlagati tako s pritiskom oblasti, sploh gleda to, da so njihove interpretacije, kot smo videli, predvsej intimistične, nemalokrat. Zelo pogosto pa umetniki v tem obdobju na veliko pred napredno motiviko, pred partijnostjo in tako naprej, bežijo neutralne motive, tihožitja in krajine so zelo pogosto motivi. Tam je pa težje izraziti vero, ali pa težje je nekdo zahteva od tebe, da se en šopek rož izrazi s vero v veliko socialistično bodočnost. Zaradi vsega tega se meni zdi, da je precejšnji del slovenske umetnosti, te dobe socialističnega realizma, relativno malo ustreza normi, ki se zahteva in zaradi tega tudi po moje tega ustvarjanja ne moramo razlagati nujno kot tujka v razvoju slovenske umetnosti. Pričemer ne zanikam, da ne boste mnogo razumeli, obstoje ideološkega primeža, v katerem so bili umetniki, pritiskov takih in drugačnih, ideološkega omejevanja, dekoruma, cenzure, samocenzure, ali kakorkoli pač različne pristope imenujete. Vsi ti obstajajo, vendar pa večinoma vendarle umetniki govorijo precej svobodni jezik. Seveda pa obstaja, zdaj pa prihajamo še zaključnemu delu in tistemu, kar ste pričakovali, da bom pokazal, seveda pa obstaja del umetnikov, ki je norme socialističnega realizma prevzel in zdi se, da vam je tudi verjel. To pa so inženirji slovenskih duš. Čeprav je teh inženirjev malo, in ti inženirji so relativno kvalitetni, to je tisto, kar recimo v opusu Pengova negativno oznako malo omaje. Poleg slikarjev so tu seveda še kipari, ko moram omeniti, ki se v glavnem navezujejo samo na slikarstvo. Posebej je treba tu izpostaviti, oziroma najbolj je tej normi socialističnega realizma blizu prišlo tako monumentalno stensko slikarstvo, torej ti herojski morali, ki so že v Sovjetski zvezi bili izpostavljeni kot dela, ki imajo veliko ideološko vlogo, ki zmorejo predstaviti dinamiko sodobnosti, dialektiko sodobnosti, povezanost dogodkov v takih velikih frizih, v več zaporednih prizorih in hkrati lahko svojo pozicijo na steni neke javne stavbe nagovarjajo delavca, spregovorijo o težkih preteklosti, o naših podobah, pred kratkim izvedenih velikih dejanj množic, podoba socialistične izgradnje in podobno. Monumentalno stensko slikarstvo ima torej funkcijo indoktrinacije, manipulirane z ljudstvom ali povedano lepše pomaga partiji graditi socializem. Je sredstvo spoznavanja resničnosti. Njen ustvarjalec, preskant pa inženir človeških duš. Te poslikave imajo v Sloveniji, zdi se, vse v očeh partijskih ideologov, zagovornikov socialističnega realizma poseben status. Zagovarjajo jih z enakimi argumenti, ali jih pripisujejo enako vlogo kot njihovi sovjetski tovariši. V času teh velikih udarništva, megalomanskih načrtov obnove domovine, ki je sledila zmagi leta 1945, so bile stenske poslikave svoje monumentalnosti najboljši ekvivalent, že po tej vladi. In ustrezna mora biti tudi tematika. Delavec in kmet naj na stenah zadružnih domov, restauracij, tovarn in javnih zgradb nagovarja freska, ki govori o naporih in zmagoslavlju seveda, narodno-osvobodilne borbe in enako pri izgradnji socializma. Umetnost torej tu postaja sredstvo vzgoje. Nažalost se pa tu stvar potem zaplene. Seznam vseh teh poslikav
ni narejen, vsekakor stvar ni dokumentirana in velika večina teh poslikav je danes izgubljena. Nastajali so sicer vse povsod po Sloveniji in se z nami precej obsežena, ampak večina je bila kasneje žrtvovana, prezidava, odstranjena, zakrita, zaradi tega, z takega drugačnih razlogov, zaradi sramu oblasti ali sramu umetnikov ali enostavno zaradi tega, ker je pač čas minil. Zdi se, da umetniki in oblast so želeli to obdobje izbrisati, pozabiti ali pa vse potlačiti. Kdo vse je to delal? Gre za umetniki, ki so se veljavili že v 30 letih. Od Sedeja, Omerce, Pregla, Kregarja, Ditka, Škodlarja, Slatrnika, Klemenčica, celo Maleša, ampak najslavnejši, najmenitnejši in edini zares pravi, da to rečem, je Slavko Pengov. Ti umetniki pa so se vsi po svoje odzvali, namreč to, da so se odzvali in ustvarjali kaj temu podobnega, je bilo zanje pravzaprav nek dokaz njihove pravilne odločitve. S tem so se javno, lahko rečemo, pokesali svojim zmerno modernističnim zablodam pred vojno in se izkazali, da so zdaj pod vplivom velikih dogodkov vojne in revolucije pripravljeni, da stopijo v službo ljudstva svojega naroda. In ustvarjanje teh fresk je drugačno kot ustvarjanje tabeljnih del. In vsem zdravo, da popeštemo tudi kiparska dela. Tu namreč slikarji in kiparji ustvarjajo pod neposrednim žarometom javnih naročil. Takrat je bilo očitno javno naročilo bolj pregledno, kot je danes. Torej, vsi so gledali, vsi so videli, vsi bodo ocenjevali. Ljudstvo je bilo namreč deklarirano kot končni in najvišji arbiter umetnosti. To je sicer bila floskula, dejansko je vse skupaj bilo pred očmi partije, ki je določila vsebinski okvir ustvarjanja. In tu seveda pomeni, da freska ne more odstopati, ne sme odstopati, ne vsebinsko, ne formalno. Ko recimo pri nas nekaj podobnega, monumentalno zasnovanega, ampak idejno zelo drugačnega poskuša ustvariti stupice s tistimi branjevkami za parlament, je seveda iz tega nastala afera in čeprav je to že bistveno kasneje, nastopi odločno politična cenzura. Torej, v tej sferi javnega nastopanja s takimi deli kakršnokoli odstop od norme ni možen. In Slavko Pengov je tu predstavnik najbolj ortodoksnega, najbolj dosledno pojmovanega socialističnega realizma na slovenskem. Slavko Pengov je sicer umetnik z najobsežnejšim opusom monumentalnih stenskih poslikav v Sloveniji v 20. stoletju nasploh in v umetnosti zgodovini praktično neraziskan, vse nič resnejšega. Zanimivo je že zaradi svoje nenadne preobrazbe iz vodilnega cerkvenega freskanta v 30. letih, dobimo v 40. letih nekšnega dvornega freskanta novega režima. Postal je profesor na novo ustanovljeni akademiji in s freskami krasi najpomembnejše objekte v državi, protokolarne objekte, kot je Vila Bled pred vami, potem parlament, seveda kasneje, na koncu obdobja, palačo Centralnega komiteja v Beogradu, Rudarsko fakulteto in tako naprej. Pengov je bil za povojno oblast očitno sprejemljiv umetnik glede na ta naročila. To, kar Pengova dviga, pa kar ga dela primernega, zato je seveda odlična akademska risba, plastična modelacija figur, obvladovanje kompozicijsko zahtevnih zasnov, tudi takih dolgih frizov, da tako rečem, kot imate primer tule na Bledu, s čemer sicer ne sami, ne naročniki ni biči zadovoljen, zato ga bo pri naslednjem projektu to že razdelil v več pol. Njegova najpomembnejša poslikaja je gotovo ta poslikava Vile na Bledu, teda je Titove poletne rezidence, kar seveda vse skupaj še dodatno dviga. Leta 47-48 je to poslikal in zato tudi prejme nagrado Komiteja za kulturo in umetnost pri vladi Federativne ljudske republike Jugoslavije. Med delom ga mimogrede večkrat obišče Ivan Maček, ki se čuti kompetentnega za izrekanje kritičnih pripomb in ga tu prvi srečamo kot nekakšnega arbitra za področje umetnosti. Njegov vpliv na umetnost je še nekaj, kar bi bilo zelo zanimivo raziskati. V dvorani Pengov se poslika dva sklopa,
daljšega z motili kot eno B, ki ga vidite tule, in krajšega, torej tu imate en motiv, vidite se, da se pač prelivajo eno drugega in gre za celo epopejo, od zbiranja ljudstva v prve partizanske odrede, pa do poslavnih dogodkov, od prehoda Neretve in tako naprej. Na koncu zadnja podoba, ki je na krajši steni, pa je seveda tista, ki je mogoče najpomembnejša, in to je izgradnja socialistične domovine s prevodom delavcev pred enim vojaškim kompleksom, kjer je tovarna prihodnosti Brškone Litostroj. To je sprevod graditeljev socializma in to je prvo pravo, tako rekoč ortodoksno delo socialističnega realizma pri nas. Spremlja ga obligatorni optimizem, na obrazih teh delavcev ne vidite nobenega dvoma v to, da je to, kar delajo, jih vodi v svetlo bodočnost. In tu nastopi tudi ta druga karakteristika socialističnega realizma, kjer mora biti po definiciji resničnost in zgodovinska konkretnost umetniške upodobitve stvarnosti povezani z idejnim preoblikovanjem in vzgojo delavcev. Ali z drugimi besedami, upodobljena realnost se zaradi pedagoške funkcije umetnosti lahko preoblikuje, oziroma se mora preoblikovati, tako se prikaže tretja resničnost, kot Gorki imenuje, torej svet ne tak, kakršen je, marveč kakršen bi moral biti. In to je, mislim, da tu zelo lepo vidno. Torej, to je mogoče eno najslavnejših in najboljših del, prikazuje pa se triumf nove stvarnosti. Temu naročilu sledijo druga, tu imam pa žal samo črno-bel posnetek, ne vem, če je to sploh še ohranjeno, mogoče bo gospa Merenik vedela povedati. To je bilo v Centralnem komiteju Zveze komunistov Jugoslavije, ta znameniti triptih z tremi podobami, torej ne več friski, kjer bi se prizore se vidi enem drugemu, ampak tri podobe, torej v stopni, v razvoju. Tu imam še en posnetek malo bliže, malo bolje vidim in za spodnega imam celo slabo barvno reprodukcijo, da malo vidite, kako je stvar izgledala. To naročilo v srcu odločanja v državi gotovo dobil na osnovi zadovoljstva s prvim delom in sledila bo seveda še druga v avli Rodarske fakultete, današnje naravoslovno-tehnične fakultete, občinski skupščini v Novi Gorici in končno leta 1958 v parlamentu. Ampak tu smo že v času, ko je obdobje socialističnega realizma vse v nekem širokem smislu zagotovo konec, vendar se na tem nivoju, najvišjem nivoju, še vedno, torej pri javnih naročilih, še vedno pojavlja neka drugačna norma, neka drugačna zahteva in parlament je gotovo bil takšen primer. Hvala. Hvala za zelo glasno in bojevito predavanje. Mislim, da je to predavanje odprlo to, kar tudi želimo slediti, se pravi neka vprašanja, neke teme, ki še niso raziskane, oziroma ponuditi neko platformo za neke nadaljne dialoge. Vprašanje. Hvala. Puno hvala na ovome što ste danas rekli. Interesuje me jedna stvar. Vidite, možda se može problematizovati ta deklarativna uloga, edukativna uloga socialističkog realizma, kad je reč o ovim monumentalnim celinama koje su bile zatvorene za javnost u suštini. Ono je nominalno edukativno, naravno, zato što je bilo edukativno kroz druge oblike, kroz druge tehnike umetničkog saopštavanja, kroz grafiku, kroz plakat, kroz to nešto što je zbilje cirkulisalo u masi, u takozvanom narodu. Ali ovo su slike rađene za establishment u suštini. Činjenica, na primjer, mene zanima da li vi znate, ja ne znam, nažalost. Ja nikad nisam imala prilike da uđem gore da vidim. A s obzirom da je sada tamo poslovni centar i tržni centar Ušće, mene zanima da li je to na bilo koji način maskirano, sklonjeno ili sačuvano ili uništeno. Mislite za Beograd? Da, mislim za... Jaz sem upal, da bi boste to vi povedali. Pa ne, vidite, pa to je... Jaz sem v Beogradu bil enkrat in prav s tem namenom... Da, on je bilo mogoče uči, znate, to
Ja, isto, prišel sem do tja, vprašal in so me varnostniki zadržali, naprej ne morete. Tudi nimam pojma, kaj se je s tem zgodilo. S tem triptihom, ki ga zdaj tudi mislim. Da. V toliko to ni je bilo za narod. Ja, se strinjam popolnoma, jaz sem, se strinjam popolnoma, jaz sem tukaj zbral najbolj kvalitetne izdelke in tudi ene redkih, za katere obstajajo vse neke osnovne reprodukcije. Obstajajo da so poslikave, ki niso bile namenjene za vladno palačo, za parlament, za sedež CK-jem, ki so se nahajale vse posod na najrazličnejših javnih objektih. Nekaj malega dokumentirano fotografsko, za veliko večino pa se zgolj ve, da so obstajale. Recimo restauracije so bile zelo pogosto pri nas, torej lokacije, kjer se je kaj takega poslikalo, ampak, kot rečeno, tega je bilo relativno malo. Tudi mali bomo primerni v pivnici Gambrinus. Meni so samo povedali, da so ne obstajali. Tako tega je bilo veliko, tako da je to bilo javno dostopno, ampak danes praviloma tem samo še kdo ve povedati, da je obstajalo, že zdavno nekaj več ohranjeno. Tam bi pa seveda ta vloga edukativna bila, bolj zdaj razumela. Nekaj bi rad pripomnil. Jaz sem pač dosti komuniciral tudi z čerko in sinom, Zlato Pezlovo. In mi je potrdilo tisto, kar sem slil to. On je bil daltonist. Zaradi tega vse slikarstvo je črno-belo, rjavo. Čirka mu je večkrat pomagala pri izbiranju barv. Tudi ta zastava je radikalno plav-bel-rdeč, normalno. On je, tudi obraziček, pogledajte, vsi so, kot bi bili ožgani od sonca. Pa problem je bil, on je rjavino je koliko prepoznalo. Je bil in se on se tega zavedal, ampak to je zanimiv podatek, ki se mi zdi Sodobna kritika je to razlagala, ta problem kolorita po njemu, da je imel težave z barvami. Da mu ni dobro uspevalo, da je imel tehnično probleme, da je konkretno tole slikal, ampak se predstavljamo, da je tako razlagalo. Kot zadnja predavateljica tega sloga prihaja dr. Nina Katodič, ponovno iz Beograda, kjer je profesorica umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti. Njeno področje raziskovanja sta zgodovina in teorija fotografije in avantgardne umetnosti, o čemer je izdala tudi več publikacij. Na današnjem predavanju bomo izvedeli več o fotografiji kot o možnosti za estetizacijo ideologije ter njeni vlogi pri oblikovanju spektakla. Prosim. Lep pozdrav. Drago mi je da sam danas ovdje sa vama. Prvi put sam u Mariboru i vrlo bih htjela da pohvalim organizatore što su nas pozvali, da predstavimo neke malo poznate teme, a također da čestitam i na napravljenom programu danas. Izuzetno je sve lepo, ne samo komponovano, nego i povezano. Tako da, mislim, od jutros se svi pozivamo na gotovo iste autore, tumačimo iste ideje i diskutujemo u suštini o vrlo srodnim, da kažem, aspektima, a pokazujemo različite primere. Tako da, mislim, publika može mnogo da nauči, kao što sam i ja ovdje naučila iz prethodnih izlaganja. I ja imam ovdje želju da vam predstavim vrlo kratko svoje mnogo duže i ozbiljnije istraživanje posvećeno fotografiji i propagandi u vrijeme kulture agitpropa. To je inače kultura koja je bila vrlo fotogenična i da se nadovežem na svog prethodnika i da kažem da je bila zaista ekstatično optimistična. Fotografija je bila ta u kojoj ste uvek gledali
nasmijana lica udarnika i svih koji su se bavili izgradnjom novog čoveka i novog društva. Dakle, agitprop-kultura koja je u Jugoslaviji trajala, samo da ovdje nađem, trajala od 1945. do 1952. godine, najbolje se može razumjeti kao odraz staljinističke ere, ali u ogledalu koje daje srazmjerno umanjenu i redukovanu sliku. Naime, Komunistička partija Jugoslavije osnovala je odmah po završetku rata, a po ugledu na bolševičku vlast, aparat za agitaciju i propagandu. Taj aparat imao je mnogobrojne i veoma heterogene zadatke i ja ću neke od njih citirati. Od organizovanja kulturnog života u gradovima i selima, praćenja rada na univerzitetu, planiranja repertoara u pozorištima, snimanja i prikazivanja filmova do čitanja kulturnih rubrika u štampu. Već sam naziv aparat preuzet je iz retorike industrijskog društva i njegove vere u tehnički progres, ali on zapravo nije odgovarao konkretnim prilikama u Jugoslaviji, čiji je najveći broj stanovnika živeo na selu. Ali pojam aparata u ruralnom kulturnom kontekstu nosio je konotacije novog doba, u smislu budućnost je već počela. Aparat kao mašina, kao ova cipela koja hoda, glorifikovan je i u krugovima istorijske umetničke avangarde, a nova estetika mašine tu je osmišljena kao radikalna reforma sveukupnih navika, kako predstavljanja, tako i opažanja sveta. Treba još u ovom sažetom uvodu posebno da naglasim da je odrednica agitprop-kultura koja je obeležila prvu deceniju Titove Jugoslavije skraćenica od agitacije i propagande, a ta nova leksika zvučnih skraćenica ukazivala je na novi ideološki kontekst kulturno-političke podele u doba hladnog rata. Fotografija kao jezik vizualnih komunikacija i masovne medijske kulture dobila je istaknutu poziciju u ideološkom prevaspitanju drugova i drugarica. Tačnije, u oblikovanju novih društveno poželjnih identiteta. Ona je imala sasvim konkretne zadatke u okviru projektovanog prvog petogodišnjeg plana razvoja o kome ste čuli već kako je bio aktuelan. Citiram: umetnička fotografija treba da prikazuje borbu radnog čoveka koji stvara svoju bolju budućnost. Treba da izražava misli i želje naroda, njegove težnje, odricanja i napore kojima se ruši kapitalističko, a gradi novo socijalističko društvo. Jedan je od tekstova koji je objavljen u časopisu Fotografija, koji je pokrenut već 1948. godine. Evo je li poznata tema. U monumentalnom projektu estetizacije novog političkog sistema vrlo istaknuto mesto odmah posle filma pripadalo je fotografiji, jer je ona, već opet citat, učinila velike usluge narodno-oslobodilačkoj borbi, pošto je ovekovečila najslavnije dane nacionalne istorije, kako stoji također u prvom broju pomenutog časopisa Fotografija iz 1948. Tu se još naglašava i da fotoamaterstvo u okviru prvog petogodišnjeg plana revolucionarne vlasti treba da radi na tehničkom vaspitanju koje, pored kulturnog i fizičkog, opet citat, mora postati sastavni deo izgrađivanja našeg novog čoveka. Stav da aparati, mašine i uopšte tehnička kultura mogu dovesti do društvenog preobražaja i do izgradnje novog čoveka ukazuje na ideologiju industrijske revolucije, odnosno na vreme u kome je formulisan Marksov komunistički manifest, a to je, da se podsjetimo, bilo 1847. Dakle, prilično ranije od teme iz 1948. kada se pojavljaju fotografije.
Ali na drugoj strani, insistiranje na tehničkoj kulturi podsjeća opet na stavove izrečene u manifestima avangardnih grupa od futurizma do prolet kulta. Tu je ideja o inženjerima ljudskih duša, također jedan deo tog konteksta. Ideja istorijske avangarde o umetniku i inženjeru nameće se kao blisko poređenje i kao krajnji cilj kome se teži u izgradnji novog čoveka komunizma. Ključna teza u našoj daljoj analizi odnosa fotografije i propagande pozajmljena je također od velikog ruskog teoretičara Nikolaja Tarabukina i ona glasi: čisto naturalistička fotografija nije upotrebljiva za propagandu. Trenutak koji fiksira upravo je jedan od ovih slajdova koji vidite ovdje je objavljen u Nadrealizmu danas i ovdje, 1932. godine, i on je također pokazao da je zapravo mašta u službi propagande, a ne naturalistička fotografija. Dakle, trenutak koji fiksira fotografiju može se identifikovati kao istorijsko vreme nastanka slike. Taj odlučujući moment može ostati i neprimećen golim okom, ali u izvesnim okolnostima on može postati i večno prisustvo, kao ova cigareta u ustima rudara. To može biti jedna zaleđena, neprolazna slika o čoveku u komunističkom svetu, fotografija također anonimnog mladića, koji svom snagom gura pred sobom ogroman kamen na izgradnji prvog jugoslovenskog autoputa, snimljena 1958. godine, može se u tom smislu pročitati u sklopu mita o novom heroju, u pozitivnom kontekstu, ali to može biti još jedna vizualna ilustracija mita o Sizifu, kako ga je predstavio simbolista Franz von Stuck 1921. godine. Ili se opet možda radi samo o tome da život imitira umetnost, a ne obrnuto. Vizualna poruka umetničkog dela u eri agitpropa konstruisana je na izgled paradoksalno, prvenstveno u simboličnom i alegorijskom ključu. Njen glavni zadatak nije bio da tačno informiše, niti da svet predstavi objektivno. Savremenici su, pišući o fotografiji, tvrdili da nije dovoljno ako se na njoj, citiram, vide dimnjaci i polica. Trebalo je izraziti lik novog čoveka, graditelja socijalizma, lik čoveka koji stvara velika dela u našoj zemlji i koji se kroz stvaranje tih dela i sam uzdiže, vaspitava i oplemenjuje. Osnovne crte tog novog čoveka skicirane su još u krugovima avangardnih umetničkih grupa, da bi u kontekstu totalitarnih režima on preuzeo osobine mitskog junaka koji je u stanju da izvede grandiozna dela slična Prometeju. Model muškog heroja rada, kao što i ovdje vidite, komunistička partija je konstruisala po ugledu i po uzoru na sovjetsku tipologiju rudara-udarnika. To je bio Aleksej Stakhanov, po kome je ustanovljen i čitav istoimeni pokret 1935. godine. Zanimljivo je napomenuti da su u tom procesu reprodukovanja novog čoveka zadržani isti inicijali. Aleksej Stakhanov jednako je Alija Sirotanović. U krajnjoj liniji AS, to je rebus, AS jednako je AS, odnosno SFRJ jednako je SSSR. Fotografija rudara-udarnika, koju ovdje vidite, Alije Sirotanovića, metodama tehničkog reprodukovanja enormno je bila umnožavana decenijama na novčanicama, tako da nikako nije bila neposredna naturalistička predstava Alije Sirotanovića.
Ona je preoblikovana u reklamnu vizualnu poruku o heroju rada kako bi bila u funkciji masovne distribucije ideologije komunizma. Samo da napomenem, ovo je bila tada najveća novčanica. Osim toga, Alija Sirotanović je tako savršeno bio instrumentalizovan i podređen idealnom konceptu heroja, da je još za života njegova portretna fotografija od fluidne dokumentarnosti prerasla u mitsku predstavu. Ipak ta mehanička i masovno štampana slika mladog rudara udarnika preživjela je diktaturu proletarijata i trajala je kao emblematska, ali i kao monetarna ikona od 1955. godine do 1989. I nećete verovati, iz optica je otišla 31. decembra 1989. Mnoge druge istaknute vođe revolucije padale su u nemilost, nestajale sa kolektivnih fotografija tokom burnih godina izgradnje komunizma, a Alija Sirotanović je sve to preživeo kao heroj udarnik. Ako su tačna mišljenja da je najpre u literaturi konstruisan lik novog čoveka komunizma, onda je u fotografiji, kao što vidite ove primere, uzela sam ih iz časopisa Jugoslavija, koji je tada pod uredništvom Oto Bihalj i Merina bio jedan od najbolje i najluksuznije štampanih novina koje ste mogli naći iza gvozdene zavese. To je časopis koji je bio štampan u velikim tiražima, istovremeno na 4 svetska jezika, i časopis u kome su sarađivali najveći tadašnji filozofi, pisci, slikari. Zaista jedna izuzetna publikacija i svaki, ako danas vidite neki od tih brojeva, čuvajte, jer to je zaista jedan pravi muzeološki komad, artefakt visina, estetskih visina do kojih je bilo stalo partijskim vođama 50. godina, da bi upravo kroz časopis Jugoslavija širili svoje ideološke stavove van teritorije Jugoslavije. Dakle, to su upravo bile ove fotografije koje su pripadale im je čast da masovno distribuiraju likove novog čoveka, udarnika, radnika koji stvara i sebe i svoje novo društvo. To su upravo ti novi mladi, ovo je jedna takođe, na početku su organizovane parade u svim većim gradovima, tako da, kao što vidite, to su zapravo bili performansi, javno izvedeni, masovni spektakli sa velikim brojem učesnika. Dakle, simbol nacije i zemlje, kako su ga nazivali, bio je savršeno vizualizovan na fotografijama Žorža Skrigina iz donjeg rakursa i u profilu, a njegova kompaktna silueta po broji i po svedenoj modelaciji asocira više na spomeničke kamene biste nego na stvarno telo od krvi i mesa. Svi stanovnici Jugoslavije, od omladinaca i učenika do radnika i zadrugara godinama i decenijama, provodili su svaki trenutak radnog vremena pod budnim okom druga Tita. Njegove velike fotografije bile su deo obaveznog inventara svake učionice, kancelarije, službene prostorije i institucije. To su bili fotografski portreti oblikovani prema pravilima tradicionalne vladarske ikonografije, najčešće u maršalskoj uniformi, kao što vidite, sa oznakama političke i vojne moći. Mada su te fotografije zadržale normu reprezentativnog vladarskog portreta, one su bile lišene tradicionalne aure umetničkog dela, jer se kao jeftine slike mogu reprodukovati u ogromnim tiražima. Na pitanje da li je onda recipročno i sam vladar gubio nešto od svoje harizmatske aure,
nije tako lako odgovoriti sa da ili ne. Može se reći da fotografija gledano kvantitativno uvećava karizmatičnost vođe, jer se njegove slike brže i jednostavnije od skulptura useljavaju u svaki javni i privatni prostor. Fotografija distribuira lik vođe od formata značke na reveru do luksuzne baze i od slike u skučenim portirnicama do bilborda koji osvajaju višespratne fasade. Evo ovo je recimo Dom sindikata i to su 3 sprata sa portretom Josipa Broza Tita. Dakle, ako svaki sprat ima 3 metra, to je nekako 9 metara veliki portret. Sve prisutnost vođe u raznim medijskim formatima odraz su totalitarne istinske vlasti, jer baš to možemo da vratimo umnožavanje i širenje jednog moćnog tela tautološki potvrđuje njegovu moć. Odnosno, za većinu stanovnika jedne zemlje vladar i ne postoji osim i kroz njegove slike. Upravo smo sada rekli, jer mi nismo ni videli mnoge stvari u Dvoru, jer Josipa Broza, nismo ni njega videli, ali smo videli njegove slike. Podsjećamo se na osnovnu tezu naše analize i na Tarabukinov stav da je čisto naturalistička fotografija neupotrebljiva za propagandu, a to znači i za propagandu ideologije komunizma, prije svega zbog jedne čuvene fotografije Zbeg koju je Georges Strigin snimio 1943. godine, a koja je objavljivana godinama kasnije u školskim čitankama i udžbenicima. Njena retorika se menjala i dopunjavala već i tako što je dobijala različite legende. Ponekad je u sliku stajalo samo kratko Zbeg, dok bi se drugi put naglašavalo da je scena snimljena baš na Knežopolju, na Kozari, kome je posvećena i čuvena pesma Stojanka Majka Knežopoljka strana Skendera Gulenovića iz 1942. godine. Legende, u smislu potpisi ispod slika, imaju jednu važnu osobinu, kaže opet naš teoretičar fotografije Macarolac 1948. godine. Fotografija kao takva posjeduje više propagandne osobine, dok naslov dejstvuje više agitaciono. Ne samo što se legendom kao agitacionom alatkom usmerava pažnja posmatrača izvan vizualnog polja, nego se fotografija i tekst koji je neposredno prati posmatraju u sklopu kompleksne ideološke i propagandne retorike slike. Sad bih voljela samo da primetite šta jedna fotografija ima, a šta druga nema. Ili obrnuto. Naime, teško bi bilo poverovati da je fotografija Zbeg nešto drugo do vizualni dokument i autentično svedočanstvo o tragičnim događajima građanskog rata. Fotografija koja jednom nema, a drugi put ima oblake na pozadini, odstupa od naturalizma i zamagljuje granice između stvarnog i fiktivnog. Fotomontaža nije jezik istine, nego fikcije, tačno kaže Margaret Rober. Sučeljavanje različitih fragmentarnih slika vodi ka inscenaciji, ka konstrukciji propagandnog konteksta, odnosno ka propagandi vladajuće ideologije. Vrednost i uticaj masovno distribuirane fotografske montaže, ali nikako dokumentarne i naturalističke fotografije, dakle, izmanipulisane predstave, visoko je vrednovana sa obe strane gvozdene zavese u kulturi hladnog rata. Ako se, i ovo je fotomontaža opet u izgradnji Novog Beograda, također još jedna. Dakle, obratite pažnju na ovih dole 114%.
Dakle, ako se sa jedne strane najavljuju čudesni aparati, kakav je ovaj telefon, a na drugoj strani se insistira na kraljevskom kukuruzu, King Corn, koji raste u zemlji izobilja. Jezik propagande je i tu izmanipulisanim fotografijama predstavljao novi svet u kome će kukuruz biti kralj. Efikasnost meta jezika propagande podjednako je fokusirana na konstrukciju vizualne poruke i glorifikaciju stereotipa kako u svetu potrošačke kulture, tako i u komunističkom društvu. Fokusiranost na robu, kamioni, telefoni, vidjeli ste kukuruz i tako dalje, na jednoj strani, a na drugoj, na heroje i heroine, jednako je uspešno izvedena kako iz izgradnje partizanskog, tako i hollywoodskog spektakla slika. Samo sada da ovo malo pretrčim, pa ću da dođem do ovog željenog. Vratit ću se poslije na ovo Plitvička jezera. Obratite pažnju. Nadam se da ste sad već međuvremeno shvatili da je ovo montaža. Partizan na Plitvičkim jezerima i Marilyn Monroe na plaži dele zajedničke predstavljačke trikove u fotografskoj vizuri u kojoj se oblikovane vizualne matrice o herojima i zvezdama sredinom prošlog veka međusobno poklapaju. Otuda su, sad ćemo se vratiti ovamo, otuda su i fotografije Josipa Broza Tita, komunističkog lidera u zapadnim medijskim kontekstima, bile konstruisane prema tamošnjim vladajućim stereotipama. Vidite, ovdje nema nikakve maršalske oznake. Ali kada je na bazi luksuznoj, onda to je bolje. U domaćoj javnosti on je retko prikazivan ovako opuštenim trenucima svakodnevnog života, kao ovdje kada se šetali na brodu sa Sofijom Loren, mislim da je prepoznate. I ovo je prilika samo da vam kažem da je odnedavno proradio jedan divan sajt na kome možete naći preko 100.000 digitalizovanih fotografija iz nekadašnjeg Titovog muzeja ili muzeja 25. maj, koji se sada zove Muzej istorije Jugoslavije, skraćenica je MIJ, i naći ćete, oni su napravili jednu divnu, veliku bazu podataka sa slikama, upravo ove fotografije iz te baze podataka, dostupne su, vrlo lako se pretražuju, mislim da imaju mogućnost pretraživanja sa preko 300 imena. I za sada su uradili jedan samo deo ogromne fotografske zaostavštine koja je ostala sačuvana iza Tita. Dakle, u mojim istraživanjima kada sam se bavila fotografijom do 58. godine, ja sam videla da je u njegovom kabinetu, recimo, samo za jedan mesec od maja, od sredine aprila do 25. maja, odnosno do 30. maja, bilo snimljeno preko 800 fotografija. Pa sad vi podelite 30 dana sa 800, pa onda kažete možda je svaki sekund fotografija. U svakom slučaju to je zaista jedna izuzetno dragocena baza podataka i to su sve fotografije koje sada zapravo pokazuju i nekakav drugi aspekt života na dvoru. Redefinisanje želja u pogledu životnog stila i ličnog postignuća ključni su momenti u medijskoj i masovnoj reklamnoj industriji koja ne poznaje geografsku udaljenost niti razlike u prostornim i vremenskim zonama.
U kulturi koja svakodnevni životni stil šematizuje prema pravilima vladajuće ideologije, kako socijalizma, tako i kapitalizma, heroji udarnici ili hollywoodske zvezde osvajaju status masovnih medijskih ikona koje daju posebnu vrednost i značaj inače beznačajnoj i monotonoj svakodnevnici u životu pojedinca sa obe strane gvozdene zavese. Nova mehanička i masovna tehnologija u proizvodnji slika porušila je linearno čitanje vizualnih propagandnih poruka, postavljajući medijsku platformu za masovni spektakl robe i slika, koji je već među prvima 50. godina uočio Guy Debord. Hvala na pažnji. Za to zelo fotogenično predavanje. Samo predstavljamo si lahko, kako bi izgledala življenja teh herojev danes v času socialnih medijev. Nekaj poskusov rekonstrukcije teh življenj bivših junakov na današnjih medijih se je na Facebooku že pojavilo, ampak o tem lahko samo razmišljamo. Je še kakšno vprašanje, preden poskušamo zdaj malce ujeti naš ritem ponovno z eno malo krajšo pauzo?